Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona itshaneli lakhe hamba phambili Radio Inkezo. Mina ngazi ukuthi ungumfazi ukuthi ungakhumalila sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha uzophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare ngikhona okukhulu kunakho konke. Bafethu yabona uma ngabe ubheka amabhinca ngendlela anamandla ngayo asekwazi laphana ukuthi athenge umculo ngendlela yokuthi-ke umculi kube khona kuzuzayo impela laphana okubonakalayo. Ngazi ukuthi inkuzimala ngumzukulu laphana usevele wakhombisa abantu ukuthi-ke usethenge unyanyavu lemoto lo hlobo laka-Audi. Kuza ngemuva ukuthi umzukulu-ke aphumele obala ngey'thombe ey'shuthile imoto yakhe ngenkathi eyilande egalaji. Umzukulu-ke ngazi ukuthi ekhasini lakhe ufike wabhala ukuthi mphakathi wakithi nansi imiphumela yokungeseka kwenu, wasethe ngiyabonga, faka laphana inhliziyo ebomvu kanjalo nezandla ezibonga laphana ekhombisa abantu-ke ihlobo lemoto yakhe entsha u-Audi. Uyayibona-ke ngazi kwethu le moto intsha sha ayikaze yagibelwa umuntu iwu-Audi. Kangazi-ke ngazi kwethu amamodeli ukuthi-ke u-Audi number bani, kodwa-ke nasibonela ingane zakwethu sithi nje si-Radio Inkezo. Congratulations mzukulu, ehalala mzukulu laphana. Ngazi kwethu-ke mhlawumbe-ke kuthini okwakho ukuphawula, ake hlala comment section ungixoxele kabanzi ukuthi uthini olakho uvo ngalolu daba. Mina ngazi ukuthi ngina-sponsor ngiphuma kanjani, kodwa ngiyathembisa uyabuya funa ezinye izindaba ezilandelayo kwevideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, ningakhohlwa ulandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona.